Rainbow of Sound Music Academy kepada Hakashnong Maubri Ribhoi District, a music school kepada Jepelong, Shisian Shitiau Little Flower Higher Secondary School Maubri. Hakasngi sajan adu shpobeje main step adu sabeje janmin. Kepada yang sumpai pi barok ki kena ki mandadu nyau senam cheneng ki samla ya piru borok ki long kemilong kepa ki bakwa banyo ki jingi kai jingnang shapang ke music. Hakane ke music school don keyboard ki jingi kai kum ki gitar, keyboard, duitara, ke bom, ke sing, ke drum, Indian vocal, western vocal but khasi vocal. Kane ke music school ke jupunya ki street performance but ki concert aman lau senam. Kum kedak ajing slur ki kena ki bawan pulih hakane ke music school. Ti parlok borok wan nompat slam wan ban syem ke admission hakane music school. UMDC ka VVP na kalang kardam like kro ba syembor lang ranja ola syemti ya kashuki kum chief executive member CM Kakasihil Autonomous District Council Klamdan mano banya tunju bor persya hadin ba strong pilar kharjana ola syemti ya kashuki kum usyong kenor hindar bar ke HADC la pendepru banjit sayo CM hapo ke council ha kaju kasngi kar pratri rampang arja absan ha ka ba ki dukhat ka council borok kawai kila terong ha ki terpeng ba syembor lang ranja ban syimti ya katay kasyuki. Kitughat ka council kibadan hakaliang yatay kiba kantop ya ka MDC na nongsken ka Kongres Mary Karpuri bat UMDC ka soora ba Tito Starwell Khain bat kiwe kila ay ka jingkerku kerdo siya OCM bat mai. Bat khaddu la panway ka dorbar da kabay shimenta ya ka jigrway rikasi. Bawat musuh jenai bagi numbuk sa komportat pinong umday jogi. Kata komportat na di pulpul panwayo amar kumong mande. Kung ginong ikmat wikit itu limor ng dating mga sala. Nagwa ang pagpagpaw ng report ya kijing ay kublay nadokulasan ng tao ni ka council ada arti nyo ke June kan next pasang tua. Hado kena kita pemerintah. Yang kepala si, hadi kot kubur, la syubit ha, tangi di kerteng, tangi di berikan kepada yang kubur, kita di pemerintah. Ngiklek apa? Yang kiwepat di badan bentalan hari di office nanti. Dia yang jumlah nasyid. Padahal ke kublai pat ketingkit bok dia punya kunjuk. Yang staff barak halaki kerdan halaki kami di depan kerana bencet tapi balang dia berai. Gimana dia baklang nak bentar di mentoi. Jom tempat konstruksi jom kasih sejauh. Nagalian itu ngaku museum ngkuat ban petpa di barok ni berhak. Pakai dua kejong, apa office kalau nak nolong buat dulu, babi nyarum, kata apa sudah kamu, nama mengamak kontrak, yang office kejong patah. Walau lagi kalau nak nasional. Kalau begini, kalau plan sungai, kan notam lagi begini, pada kawangan kerja, dari kipas dari peranak kipas, lewat ki nebuk dikit ki staff, mau ki training office, long line load, penyerung, long line load penyedot, ban pendi, nama kreatif umalai bertau, mengalong umadan tempat. Ontang kemusian daripada teman kurang hikmat jom Autonomous District. Kalau beri pokoknya berteriak lagi ajut selok nama juga kena kekinti mengundur beri ubah pilihan lagi ajut lagi jingit kok lagi keren juga kita bisa beri itu adalah sana laki-laki.
Nana juga yang somai di Barok. Bapinyawan chief office sa Kamara sa National. Banyak sebab kilang, banyak kedaulang, banyak ilang, banyak ajin lang na marabunyan kami kaya.